ndabashimiye mbifurije kugubwa neza mwe mwese mudahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki nk'uko bisanzwe twahuje umurongo ni njye w'umushakamba kuri mikoro ya mbere ndi kumwe na mugenzi wanjye Sentama n'amahoro. Mwiriwe neza umushakamba. Mwiriwe Yego mwiriwe neza. Inkuru z'ikibira zabaye akasomutwe. Ikirere cyo mu kibira ngo haba inkuba ikubita nta mazi cyane rwose. Nibyo zimwe mu ngingo z'ingenzi reka tuhite tunabihuriza hamwe. Ingingo z'ingenzi nuko mu kibira imirambo ikomeje kuba myinshi, ababarurwa bakomeje ubungubu bari kugera muri 300, kare bahoze bari muri 200, ubu mibare y'umugoroba iri gutanga 300. Turi buze kureba kandi mu Burundi Bujumbura aho bari gutakamba abayobozi, by'umwihariko byatangajwe n'umudepite avuga ko abantu bo mu Burundi, abantu bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kuza bateje impungenge n'inkeke kubera ko bari kuza bakagura imirima n'amasambu kandi ku mafaranga menshi, bakabona bizateza ikibazo rero i Bujumbura no mu Burundi muri rusange. Si ibyo gusa kandi nuko turaza kureba tugasanga nanone mu yandi makuru i Kinshasa ku munsi w'ejo nimugoroba cyangwa ejo nijoro, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafunguye imfungwa zigera mu 1,100, ariko abenshi ni indembe, abenshi ni ibimuga, abenshi bakorewe isharubozo rikomeye cyane muri gereza. Si ibyo gusa kandi turi buze kureba ku mirwano byifashe bitahitwa Kinyana, byifashwe bite za Sake ndetse n'ahandi, imirwano ya M23 na FARDC yaba ihagaze ite. Bwana Sentama, turi burebe n'ibindi, ariko izo nizo ngingo z'ingenzi mu makuru yacu y'uyu mugoroba. Urakoze bwana umushakamba, reka duhere hariya mu kibira. Iyi nkuru twaritangaje mu makuru yacu aheruka, ariko ikigaragara nuko imibare igenda yiyongera. Ni ahantu h'ishyamba birumvikana, niyo mpamvu imibare igenda yiyongera, ko abapfuye ntibaba bapfiriye ahantu hamwe, hari n'abagerageza kuhunga cyangwa kugira bate, ugasanga rero mu ishyamba guhita babona imirambo ari ikintu kigoranye. Imibare rero yakuze bwana mushakamba, ngira ngo twari twatangaje 81 cyangwa 81 ku ikubitiro twatangaje 80 ku manywa. Kubwiraga ko hari aho nabonye jewe bamaze 86. Nyuma rero hari izindi nkuru zagiye zigaragaza yemwe n'aba nyamakuru mu bitangazamakuru mu Burundi hose bagiye bagaragaza ko iriya mibare atari yo, ahubwo iriya mibare yagiye ikura. Bagiye bongeraho n'umubare w'inkomere bikabije, harimo abacitse amaguru, abacitse amaboko, abacitse ingingo z'umubiri benshi, ndetse bavuga imibare minini. Bwana mushakamba, ngira ngo ibi bintu wabikurikiranye neza, bimeze bite? Nibyo bwana Sentama, ejo mu makuru twabagejejeho ku itariki ya 22 z'ukwa Cyenda 2024 twababwiye ibyari ibanze byari bimaze kujya hanze, ariko uyu munsi mu gitondo haramutse bavuga 181. Butangiye gucya bahita baba 200, hejuru ya 200 haza 240. Ubu muri uyu mugoroba amakuru aremeza ko ari 316, barimo igisirikare cy'u Burundi, abasirikare b'u Burundi, aba FDLR ndetse n'aba FRN, bose hamwe bapfiriye ariya mu kibiro bakubiswe n'inkuba itazwi. Bamwe bari kuvuga ngo ni inkuba y'amahoro yo muri East Africa, inkuba ishinzwe kugarura amahoro igasenya uduco tw'amabandi n'indi mitwe itandukanye ishaka kubuza amahoro ibice runaka n'ahantu runaka. Iyi nkuba rero nk'uko biri kubivuga, mu bapfuye ni benshi, harimo genda havugwa benshi batandukanye, ndetse ubu ngubu umwe mu bantu bari kwemezwa n'uwitwa Major Emmanuel Kavindi. Uyu nguyu rwose akaba yamaze ni Ruvindi, yego Ruvindi. Ruvindi ubwo ni cya gihekane cy'u Burundi. Yego. Mu bihekane by'u Rwanda ndabona kitarimo. Major Ruvindi rero Emmanuel, uyu nguyu ya nkuba nawe yamuhitanye, ariko amakuru mfite nuko ngo bari kubonwa gute, uburyo bari kubonwa nuko impamvu bari kuboneka indi mibare myinshi yiyongera,
barimo bagenda basaka ririya shyamba rya kibira bagasanga imirambo myinshi irunze mu gihuru, indi myinshi mu gihuru, ni uko nguko biri kugenda, ni uko bari kugenda bavumbura, bigaragaza ko iyo operasiyo inkuba yayikoze yari inkuba yo ku rwego rurenze cyane. nibyo bwana Umushakamba, reka twibutse abadukurikiye ko uyu majoro Emmanuel Rubyindi ngo niwe wari ukuriye hariya batoreza abarwanyi, yego, kuri ririya shuri ryo gutoza abarwanyi baba ba FDLR n'aba FLN. niwe wari ukuriye, ni umusirikare wo mu ngabo z'u Burundi, ariwe rero wari ukuriye hariya. Urumva iyo hapfuye umukuru, ubwo abo hasi ye biba bikomeye cyane bwana Mushakamba. birumvikana. Noneho muri operasiyo nk'iyi buri mwanya mirambo iri kugenda, wasanga ku munsi w'ejo tuzumva 500. Nahoze ndeba mu bitangazamakuru by'i Burundi, bavugaga ni mu rurimi rw'igifaransa bati plusieurs sources rapportent avoir vu plus de 200 corps sans vie d'hommes en uniforme près de la frontière rwando-burundaise. ngo isoko ibitangazamakuru byinshi birimo biragaragaza ko biremeza ko byabonye abantu, imibiri y'abantu, imirambo y'abantu irenga 200, ubwo n'ubundi biraganisha handi kuri 316 wavugaga, yego, ushobora no kurenga. ngo bari bambaye imyenda impuzankano ya gisirikare, ni hariya mu kibira nyine hafi kuri ririya shyamba nyine, niko babivuga. ainsi que 500 blessés graves dans les hôpitaux de Mukibira au Burundi. ngo n'inkomere zigera muri 500. inkomere ariko nibavuga inkomere ahangaha barimo baravuga ko ari inkomere ziri grave, ni ukuvuga ni abantu bakomeretse bikomeye. Yego. N'inkomere rero zigeze muri 500 mu bitaro bya hariya hafi mu kibira. Urumva rero ibintu bitangazamakuru by'i Burundi biba byabibonye, baba bacengeye, baba bari aho ibintu byabereye. Bwana Sentama, kimwe mu bintu biri gutuma n'iyi mirambo iboneka ni uko iyi mirambo itangiye kubora. Amakuru dufite ni uko iyi operasiyo kare mu makuru nakoze navuze ko yaba yarabaye ku wa 5 rishyira ku wa 6, ariko amakuru y'ukuri amaze kongeraho nuko operasiyo yabaye mu ijoro ryo ku wa 4 rishyira ku wa 5. Urumva abenshi kuboneka uyu munsi biri guterwa n'umunuko wabo, noneho bakaboneka ahandi baguye, kuko ririya shyamba ni inzitane, ni ishyamba rinini, ariyo mpamvu bari kugera. Ikindi amakuru yemeza ko ari pozisiyo 5 zaterewe icyarimwe, kuko bari benshi cyane, bafite amapozisiyo atandukanye. Rero inkuba yakubitiye icyarimwe izo pozisiyo 5, habura utabara undi, ahubwo buri wese agwana no kwitabara. Ariko ajya kwitabara asanga uwo ashaka kwitabaraho amurusha ubuhanga mu bijyanye no gukubita by'inkuba. Urumva ntabwo isake yahangana n'inkuba, niko byagenze. Ni ukuvuga ko yabonye inkuba agira ngo ni rusake yitoraguriye. Yego. Nuko byaje. Ibi ngibi ni ukuri, nanjye hari isoko y'amakuru yari yayampaye, yambwiye ko byabaye ku wa 4, ahubwo byamenyekanye bitinze. Yego. Ushobora kuba twatangaje mu makuru yabanje tuvuga ko inkuru yabanje twavuze ko byaraye bibaye, ariko burya ntabwo byari byaraye bibaye, ahubwo byabaye ku wa 4 nijoro nibwo byabaye. Nuko nyine ubundi ibintu nk'ibi ngibi biba bucece, bidasakuje, abantu ntibabimenye. Burya ni inkuba koko. Burya inkuba ngo iri bugukubite nta nubwo wumva umuhindagano wayo, ahubwo ngo utwarwa n'umurabyo. Ubona umurabyo wagiye. Ubona umurabyo ngo wagiye. N'ibindi rero ni nk'uko nguko. Ikindi Uburundi bwanze kubitangaza, ndetse bwashyizeho n'amategeko ko ababitangaza baza kumererwa nabi, ngo bitemewe, kuko ngo ari abasirikare b'u Burundi.
akaba ariyo mpamvu bari kubiceceka ndetse byanatinze kumenyekana kubera ko urumva n'ibyo hakurya y'umupaka kugira ngo byambuke umupaka biragorana cyane. Ikindi tubonereho kuvuga ko wenda bari kumva babayobya ngo ni ingabo z'u Rwanda, nta gihamya kigaragaza ko ari ingabo z'u Rwanda kandi abantu bose baguye hakurya y'umupaka w'u Rwanda, u Rwanda ntirubyigambe, abandi nabo ntibabashinje, abapfushije ntibabashinje, biragoye ko wavuga ngo ni bariya. Ibi ngibi rero iwabo mu Kirundi babyita agahomeramunwa, nicyo tumenyereye kwita mu Kinyarwanda agahomamunwa. Yego. Ahubwo gihe mu makuru numvise nuko bishobora kuba urabona ko mbere ya biriya n'ubundi hari habanje umuhango wo guhuza FDLR na FRN, noneho habaho kubunga, n'ubundi ni abantu batajyaga bumvikana. Bishobora kuba rero inkomoko y'ibi ngibi ari hariya yaturutse, ahubwo bamwe barisha abandi bitewe n'izo mpamvu ko n'ubundi n'ubusanzwe batumvikanaga, byabaye nko guhoma ibivu. Nibyo baba barisha abandi ariko bigategurwa mu buryo budasanzwe bwa gikomando, bitewe n'uko iyo biba harabayeho kurwana bisanzwe byari kumenyekana kuko urumva abasirikare bari benshi basakuza, ariko ikigaragara yabaye operasiyo yateguwe cyane, nanjye nabishyira kuri FDLR kuko niyo ifite abakomando Kisekedi yajyanye kwitoreza muri Israel, bamaze iminsi abandi batozwa n'abanuza n'abacancuro b'aba Wagner, ku buryo aribo bashobora kubikorera bagenzi babo kugira ngo banakureho umugambi wo kwambuka mu Rwanda batabicira ubucuruzi. Tunabihuje kandi n'ibiri i Bujumbura, bano ba FDLR bari abakongomani bari kugura imirima n'amazu, ntabwo ari abakongomani ahubwo ni aba FDLR bari gukora ku mafaranga bari gukura kwa Kisekedi no mu badiaspora. Ibyo ni ukuri uko wabivugaga, uvuga ko abatorezwa hariya burya n'abawagana barubuze nabo ngo barahari, nabo ngo barahari hariya mu kibira baratoza, ntabwo ari bya sagaseseshwa rumuri nk'uko abarundi babivuga, ahubwo hariya nabo barahari ngo baratoza. Bwana Mushakamba, uvuye ku batangazamakuru bagenzi bacu bo muri kiriya gice cya hariya hakurya y'umupaka. Twakomeza rero bari kubivuga ni ukubera ko babona mu Rwanda turi kubivuga, kuko bo babivuze byabagwa nabi, rero bari kugerageza kubivuga gake gake. Yego, reka dukomeze turebe iki kindi wari uvuze. Mu Burundi baratabaza ko abakongomani, ariko mu by'ukuri ntabwo ari abakongomani, ni abagize FDLR, kuko nigeze no kubona amakuru bavuga ko ndetse n'uriya Murumba wita General Murumba yaba yarahageze, hari n'abandi n'abandi. Yego, barahageze muri hariya, ahubwo kutaguye mu kibira ko nawe yageze umukomanda agajya mu ishyamba, uriya ni umuryoshyi wo mu mujyi ngo bayibereye Kinshasa ni Bujumbura, ariko buriya ngo yahemukiye abantu benshi muri kiriya gice cya Kivu y'Amajyaruguru, niyo mpamvu agenda akibera i Kinshasa agakorera ibyo akorera iyo ngiyo, afite n'abatuma yohereza kugira ibyo bakora. None se ko arimbitse mu nda wo mu Ruhengeri, urumva ari atareka guhemuka? Yahemutse mu Rwanda, agomba guhemuka n'imahanga aho yagiye. Reka rero dukomeze. Baratabaza rero mu Burundi ko bari abantu, ni ukuvuga aba FDLR, bamaze ibibanza babigura mu mujyi wa Bujumbura, yemwe no mu yindi mijyi y'u Burundi, ku buryo byatumye n'ibiciro by'ibintu bicuruzwa n'ibindi byose bizamuka kugera aho birenga ubushobozi bw'abanyagihugu nk'uko babita, kandi batari basanzwe borohewe. Ngira ngo uzi ikibazo barimo cy'ibitoro, uzi ikibazo barimo cy'ubukene ni bwinshi. Ibyo ngibyo rero bikaba bije ari nko kubasonga. Bwana Mushakamba, ngira ngo wabyumvise nabyo. Nibyo biherutse gutangazwa n'umudepite mu nteko ishinga amategeko, agaragaza ko ari ikibazo gikomeye cyane, ariko natunguwe n'ibyo perezida w'inteko ishinga amategeko yamusubije, avuga ngo kuki se mwebwe mutajya guturayo namwe. Birumvikana ko ari umugambi uzwi n'ubutegetsi bwo hejuru n'abategetsi bo hejuru,
kandi koko nibyo nk'uko wari ubivuze nta bitaro bihari, usibye n'ibitaro nta n'imiti mu bitaro, ku buryo ubuzima i Bujumbura butameze neza habe na gatoya. Gusa nyine ni byimwe twavuze ku munsi w'ejo, ahageze FDLR, ahageze ikibi, urupfu rurataha, ibibazo biba byinshi, abantu barakubitika. Rero ngira ngo bari guhura n'ingaruka zo kwakira FDLR, bari guhura n'ingaruka z'ikibi abayobozi babo babakururiye babazanira FDLR, cyane ko ngo aribo basigaye barinda Perezida Neva Ndayishimiye, nibo basigaye barinda Kisekedi, nibo basigaye barinda n'abandi bagiye batandukanye. Rero nibo bari guteza ibyo bibazo bitandukanye biri hariya. Gusa inkuba yacogojemo gakeya, wenda bashobora kubona amahoro muri iyi minsi. Yego bashobora kubona amahoro, ni agahenge. Ni agahenge, yego. Ni agahenge, ntabwo ari amahoro, kuko ni agahe gato, ubundi ntabwo n'ubundi bizakomeza, kuko ubukene ntabwo bwarangizwa n'inkuba yakubise, ntabwo ibitaro byahita biza, ntabwo. Ubwo navugaga kuba bahohoterwa, ariko nanone twavuga tuti ahubwo bagende bari menge, barye bari menge kugira ngo zitaza kubahoreraho izarokotse, kubihoreraho. Nabyo bashobora kubihoreraho, ugasanga ahubwo nibwo umuntu ahuye n'ikibazo, wa mugani, ahubwo icyo twababwira ni icyo ngicyo wari uvuze, ngo barye bari menge. Bagende bitwararika kugira ngo babirinda, ni abantu babi cyane. Ni kwitwararika byo. Reka tujye tunyarukire Kinshasa. Abantu bagera mu bihumbi 1,000 barafunguwe, ariko abakiri bazima ni bake barimo. 1,600. Ariko ikibazo kirimo kubera ubuzima ngo babayemo butubahiriza ibijyanye n'amahame y'uburenganzira bwa muntu, ko bari bafungiwe hatakwiriye, ubuzima ko bari babayeho, ko bafatwaga, byatumye ubuzima bwabo bwangirika. Yemwe haba no ku n'ikijyanye no guhohoterwa bishingiye ku mubiri, gukubitwa n'ibindi. Kugira ngo hari abo wigeze ubona, hari ibintu wampaye ejo n'uyu munsi, ejo tumara gukora ikiganiro, aho babashyiraga ku mashanyarazi, ukabona umuntu bamushyize ku mashanyarazi, bamushiririza n'amashanyarazi. Biriya rero nibyo byibera hariya, usanga umuntu avamo n'ubundi ubuzima bwe bwarabona butameze neza mu by'ukuri. Nibyo nk'uko wari ubivuze, ni amakuru nakuye ku rubuga rw'umunyamakuru w'ikirangirire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Stanitsi Bujakera, ndetse amafoto yari gukwirakwira, usibye n'umunyamakuru wese wayatangaje, ariko ubundi yaturutse ku rubuga rwa Minisiteri y'Ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agaragaza abantu amaguru yarahiye, amaguru bari gutwarwa n'ingorofani, bari kugenda bakurura bagende, nyine ntawe ushoboye kugenda n'amaguru, abantu bazonzwe, hasigaye skorete cyangwa se hasigaye amagufa gusa. Ni ibintu biteye umujinya, binababaje cyane. Gusa nanone reka tuvuge ko babonye ubutabazi, kuko aba baje bakurikira abandi bapfuye bishwe n'ubwo buzima bubi, baje bakurikira abandi bapfuye bishwe no kuraswa, baje bakurikiye abandi bapfuye mu bundi buryo butandukanye, ndetse harimo n'umugabo w'umunyamurenge witwa Dr. Lazare wabashije nawe gufungurwa. Uriya nyine umuyobozi wa kaminuza y'Iminembwe yatashye ari muzima, yatanze n'ubuhamya ko ubuzima bwe bumeze neza. Ariko Bwana Mushakamba, bariya abantu bari bafashwe nabi, ngira ngo wababonye bari bambaye n'igice cyo hasi gusa, hejuru batambaye, wababonye uko bari bameze. Byari byoroshye, ni umuntu ureba ukabara n'imbavu ze bitakuruhisha. Yego, nibyo, ni ibintu bibabaje cyane, ndetse benshi babivuzeho, ndetse na Uwingoma yabivuze ati murebe ubuyobozi bwacu bubi buri aha ngaha, ko yabinyujije ku rubuga rwe rwa X cyangwa se Twitter, avuga ati rwose murebe iyi shusho y'izi mfungwa
ziri kubabazwa, ati dufite ubuyobozi budafite ubunyamuntu, budafite humanisme, manque d'humanisme, ari byo ari gutangaza avuga ati nta gihugu dufite, n'abandi niko bagiye bavuga, ndetse n'umuryango witwa umuryango Bill Clinton Foundation watangaje ko udashyigikiye kandidatire ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho uwahoze ari perezida ashaka kuba umunyamabanga, ari kwiyamamariza kuba umunyamabanga wa ONU. Rero uvuga ko utamushyigikiye, witandukanyije nabo kubera ko bakora iyicarubozo, nta burenganzira bwa muntu mu mahame yose agenga ONU nta na rimwe bubahiriza. Rero urumva ko ibintu byamaze kugera ku rundi rwego. nibyo koko ubirebye n'ubundi buriya bunyamabanga waruvuze ni ubujyanye n'iby'uburenganzira bwa muntu, kandi noneho wabihuza na kuriya bariya abantu baba bafashwe ugasanga koko ntabwo bijyanye, hari ibintu biba bihabanye ugasanga ntibijyanye koko. ngira ngo foundation Clinton ibyo yavuze ni ukuri ubigereranije na bariya bantu uko bameze, kandi ni ibintu byanagaragaye mbere y'uko basohoka. ngira ngo uriya munyamakuru wahafungiwe akahafotora akahagaragaza akahashyira hanze, ngira ngo byaragaragaye. si ibintu twibutsa abantu, barabikurikiranye benshi, wabonaga ko baramwijunditse ko yabitangaje, ariko ngira ngo biriya bintu ni nabyo bituma bagira batya bakibuka bakavuga bati tugira abo turekura, cyane ko babyita desengorgement mu rurimi rw'igifaransa. ni ukuvuga ni nko kuba abantu bari bacucitse cyane ahantu, noneho ugashaka ukuntu hantu hasigara bake, abandi ubarekura bakahasohoka bakahava, noneho hagasigara yenda umubare ujyanye n'aho hantu. kuvuga gereza uko yari imeze ya Makara yarimo abantu benshi barenze ubushobozi bwabo yari ikwiriye kwakira. noneho rero gukora desengorgement ni ukuvuga ni ukureba yenda abafitemo ibyaha byoroheje ku buryo bashobora kubabarirwa bagataha. uretse ko ahangaha siko bimeze, hari n'abo nabonye bari bararenganye batigeze bacirwa urubanza, ugasanga umuntu ni umwere, ntabwo icyaha cyamuhamye kandi yagumyemo. hari nk'umugabo nabonye wagiyemo ngo ari agasore k'imyaka 10, none yasohotsemo ari muri za mirongo, umusaza afite hejuru ya 50. nafashe izina rye ariko ndumva inkuru ntayibonye. ugasanga rero ni ibintu bibabaje, ntabwo bijyanye mu by'ukuri n'amahame y'uburenganzira bwa muntu, ntaho bihuriye. rero no kuba bari benshi barenze ubushobozi gereza ikwiriye kwakira, reka dukore desengorgement, turekure bamwe noneho hasigare umubare ujyanye n'ingano ya gereza. ibyo ngibyo urumva rero ko foundation Clinton ibyo yavuze rwose n'undi yabivuga ashingiye ku byo umuntu aba yabonye, ushingiye no ku birimo kuba. wabonye nk'Igoma n'urugero, Igoma hari umwana w'imyaka 6 w'umukobwa bafungiye mu mufuka, baramutwaye baramwica, barangije bamufungira mu mufuka, baragaruka bamujugunya muri parcelle y'iwabo ari mu mufuka. bafunguye umufuka basangamo umubiri w'umwana. hari benshi wavuga ngo uburenganzira bwa muntu hariya burihe. ibyo muri Kongo byo birakabije, ni agahomamunwa. ntabwo rero nanjye mbitanga ntanga ubushobozi nshobora gutora ari n'ijwi nanga, ntabwo naribaha pe. nta kiriya gihugu nariha ikindi gihugu wenda ubona kigerageza mu bijyanye n'amahame y'uburenganzira bwa muntu. nibyo bwana Sentama, reka duhite tujya ku mirwano nk'ibisanzwe, nubwo hari izindi nkuru, ariko imirwano ya M23 na FARDC ntabwo yahagaze, irakomeje ndetse biri no ku rundi rwego ahitwa Kinyana. Makuru aremeza ko M23 yahakubitaniye na FDLR, FARDC na Nyatura,
aho amakuru yemeza ko M23 yahabirukanye ndetse inahica FDLR zigera kuri 22, 43 bafatwa bakomeretse. Urumva bafashwe miri bakomeretse. Ibirindiro bya FDLR byari bihari, M23 yabitwitse, barirukanka bakizwa n'amaguru ya operasiyo ikomeye yakozwe n'intare za Sarambwe M23. Bwana Sentama, aha Kinyana nahaherera hehe? Ubwo numara kuhaturangira neza no kuhakumbuza aho uri buze kutujyana. Kinyana ni muri Masisi. Ariko Masisi werekeje ibice bigana ni hafi y'inzira z'Igibibwe, yego, baturutse za Muheto. Ariko nanone ntabwo uhasiga ku ruhande, ariko uba wagiye ugeze hirya. Byabo twigeze kuvuga hari operasiyo zigeze kuba zahereye Intati ziramanuka zifata za Rwamwa, zifata za Rwankeri. Kinyana ni hafi aho ngaho. Kinyana ni hafi aho ngaho, ariko icyo mpamya naguhamiriza cy'ukuri nta FARDC iri hariya. Ubwo ne FDLR ubwo na kera twajyaga tuhanyura ntayihari. Abantu banyumva bambabarire bahabaye, yego, hari abagiraga abo bita ngo ni abakadere. Abakadere rero bari nk'uko i Burundi bavuga imbonerakure. Abakadere nibo bantu barindaga umutekano aho ngaho, ariko bari batunzwe no kwambura abaturage. Waratambukaga ukamuha, undi yaza akamuha, ariko nta rugomo rurenze bagiraga rundi. Ntabwo wabona bakubita abantu cyangwa bica abantu. Oya, bakuvanagaho amafaranga, ukabaha amafaranga, undi uje akabaha. Kubera ubunini bwa Kongo burya hari ahantu FARDC itaba. Ubwo abantu bari hariya za Kinyana ni FDLR, ni ziriya mayimayi nyatura abazungu, ni bariya bari hariya muri biriya bice. Abo rero birashoboka kuba ari bo AFCM 23 yasenyeye hariya, kuko nibo bari hariya. Ntabwo FARDC sinyibona hariya rwose, ko ndahazi neza. Ariko tuvuze FDLR n'ubundi ahantu kuva na kera harindwaga n'abakade. Ntabwo Bwana Mushakamba kugira ngo uzagere ku musirikare wa FARDC hariya byagusabaga n'urugendo rurerure. Ariko FDLR yabaye FARDC nayo. FDLR yageze hariya, ndavuga ni nayo yabaye FARDC kuko ihabwa imbunda na FARDC, ihabwa ibikoresho na FARDC, ihabwa amabwiriza na FARDC. Rero bose babaye bamwe. Ubwo gese nanyura, ubwo twaba tubivuze nka wa mu minsi. Hari mu minsi babajije bati ingabo za Kongo zitwa ngo iki? Aratekereza gake, ntabwo byageze no ku munota ati ni FDLR. Ariko neza ko abarwaniye, ariko kuko bivanze ubwo nibo uretse ko wenda ibyo bagambiriye, ibyo bagendereye usanga kenshi hari aho binyuranye. Ariko ni bamwe rero. Oya, bose ni bimwe, usibye abatabishaka bicwa, kuko utashaka ibyo FDLR ishaka arapfa. Rero urumva bose umugambi n'umwe, ni uwo kwica abanyekongo wo mu buvuga ururimi rw'ikinyarwanda, ni uwo kwica abatutsi, ni uwo gutera u Rwanda, na perezida wabo arabyivugira. Urumva ko nta FDLR na FARDC. Ni nka Matayo na Mariko. Yego, bose ni tujyane mu mujyi wa Sake turebe naho ngo bakubitanye uyu munsi. Sake bakubitanye, barakubitana. FARDC yakojejeho yo n'abariya bayishyigikiye, ariko baza gusubira inyuma. Ndetse no mu bice biri hafi ya za Rubaya naho bakubitanye bakozaho, ariko barahindura basubira inyuma. Hariya biriya bice tujya tuvuga, biriya bice bya uhereye Gisuma kugaruka Gatare, kuzamuka ukagera za Kinigi, Kibabi, iyo ngiyo bakojejeho, ariko ntabwo ntacyo bashobora hariya rwose, byabananiye. Gusa hari ikindi nabonye abantu batabaza bati ingabo z'Abarundi noneho zaje Minova ntizigira ingano. Ati ingabo z'Abarundi noneho zaje Minova mwoka byaramwe,
ibigiye kuba hariya, kandi ngira ngo twaraye tunabivuze. yaba arabona abatabaza nabo baba bazi uburyo zakozwemo ngira ngo nta munsi zitaza ari nyinshi. Twabonye amafoto bari za nyabibwe bavuga amavidewo bavuga ngo utaje kurwana asubireyo bamwice. Tubabona abandi baza buri munsi, ahubwo wavuga ngo bajya he? Ahubwo ngira ngo babivuze mbyumvise bonye iriya ntabaza y'abantu ba hariya Minova, nibajije ko ari wa murongo duheruka kuvuga waturutse intumbi werekeza hariya. Nibajije ko aribo bahageze. Yego, nibo bagendaga bamanuka baririmba bavuga bati mudusengere tuzagaruka amahoro. Niko bavuga. Nibajije rero ko aribo bashobora kuba bageze hariya, kuko abantu bavugaga bati abantu noneho ingabo z'u Burundi noneho ziri Minova zirenze indi mibare twigeze tubona mu bihe byahise. ubwo ntabwo abari baje za Kicanga cya gihe wasanga abyibagiwe aka kanya. Ubwo rero icyo bigaragaza ni ukuvuga hariya hagiye kwaka Bwana Mushakamba. Nibyo Bwana Senama, hagiye kwaka kandi biba byigaragaza, baranabyigamba. Ariko reka dusoreze kuri iyi nkuru, aho Bitakwira ari kuvuguruza Sebuja ndetse akavuga ko ngo intambara barwana na M23 ngo ari ikinamico. Impamvu abivuga, aravuga ngo baravuga ngo barwana n'u Rwanda, bavuga ngo barwana n'u Rwanda ariko ntibafunga imipaka. Akongera akavuga ati ntabwo iriya ari intambara, ati ikigaragara hari umubano udasanzwe cyangwa urukundo ruri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bwa Kigali. Ubutegetsi bw'i Kigali kuko ariho hari kapitale, hari umurwa mukuru, ariho hari ibiro. Ntazagwa mu mutego wa babandi bavuga ngo ubutegetsi bwa Kigali ubwo abantu babyumve neza. Ikiriho ni kimwe, Bitakwira nyine arabivuga yarakaye agira ati niba koko turi mu ntambara n'u Rwanda, kubera iki guverinoma ya Kongo itemera ko imipaka ifungwa, kubera iki umubano ushingiye kuri diplomasi gikomeje? Ibi birasa n'ikinamico, si intambara ya nyayo. Bitakwira rero abihuje n'urwango yifitiye ku Banyarwanda, afitiye Abanyarwanda, afitiye Abanyekongo mu bwoko bw'Abatutsi muri rusange, abo muri Kivu y'Amajyepfo, za Minembwe, Abanyamurenge ndetse n'Abakivu y'Amajyaruguru. Ibi ngibi nkeka ariyo mpamvu abivuga, kuko we ku bwe yakabonye bariya abantu batsimburwa cyangwa bicwa burundu bagashiraho, ariko akirengagiza ko nabo bazi kwirwanaho. Yananiwe no gutsimbura Abanyamurenge hariya, ahubwo bamweretse ko ugwiga ubutwari mutabarana. Bitakwira nta kizima yavuga, nta n'ikindi kizima twamutegerezaho Bitakwira, kuko ahubwo ntangazwa n'uko avuga. Hari n'ibirego yarezwe. Ubundi kikwereka igihugu kitagendera ku mategeko n'ikiriya, umuntu nka Bitakwira ntabwo yakaba yakivuga. Vuguti yakabaye yarahanwe, yakabaye yarakatiwe, yarafunzwe. Ngira ngo n'umuryango w'ubumwe bw'i Buraya ujye uvuga ibintu wongere ubisubiremo, uvuga ibintu uzahagararaho. Ngira ngo uribuka ko bigeze kumwijundika, ariko ugiye gushakisha aho byahereye, kandi ibibi yakoraga nibyo agikora. ni amagambo urwango yabibaga ibiki, nibyo akirimo, nibyo akivuga, nibyo ahoramo. Buriya yagirwa na Yakutumba, burya ngo yigeze kujya kunga bariya ba Yakutumba na bagenzi be. Yakutumba arasa muri purafo, ubundi Bitakwira bwa burebure bwe anyura munsi y'ameza ngo ari aracika hariya kuri Goma. Bitakwira rero nta kindi kizima yavuga, kandi buriya umwana mwe bamubwiye ngo vuga uwo wanga avuga uwo basangira. Bitakwira ni umuntu wahariya muri Kivu y'Amajyepfo. Bitakwira nawe ubwe ugiye gukurikirana, mpamya neza ko wasanga yarageze muri Kongo ariho, ugasanga ni umuntu wageze muri Kongo ariho avuye mu kindi gihugu. Mpamya ko Bitakwira bagiye kuvuga ubwenegihugu, Abanyamurenge bamurusha ubwenegihugu, bamurusha kuba Abakongomani kurenza uko yaba Umukongomani. Yego nibyo Bwana Sentama, ngira ngo hariya ho tutanagiye muri byinshi. Nyine Bitakwira yafatiwe ibihano na ONU, ndakeka na Amerika yarabimufatiye kubera imvugo ze z'urwango no kubiba urwango n'ibindi.
ariko icyo gihe ibyo bivugwa ndumva byakurikiwe n'uwari minisitiri w'ubutabera niba yari Mutombo, madamu Mutombo, ndakeka ariko yitwa, nibwo niba nibeshye baraza kunkosora, aravuga ati ibihugu by'uburayi ntabwo ari byo bireberera cyangwa bitegeka Kongo. Nyuma y'ibyo bahise bamushyira mu nteko ishinga amategeko abadepite. Rero ibyo byo barabishyigikiye, n'ibyo yavuga n'ibyo yatangaza aba ari ukugira ajijisha abantu, abaturage bareke gusakuza wenda binubira leta, kugira ngo ashake uburyo cyabajijisha abatware mu bundi buryo. Bwana Sentama, ndumva twagana ku musozo. Yego twagana ku musozo, ariko babitakwira buriya ni benshi muri aka karere k'ibiyaga bigari. Na Rusesabagina nawe ni nka bitakwira. Nabonye ibyo yavuze ngo niyo bamuca umutwe ngo azakomeza akore politiki. Uriya we ntawamutindaho, ibyo birazwi, ngira ngo yarabonabonye. Niyo bamuca umutwe nyuma k'iminsi ya nyuma. Nibaza ukuntu umuntu yakora politiki adafite umutwe, ntabwo wabyumva. Bwana Sentama, nyakubahwa perezida wa repubulika yigeze abasubiza ngo bariya bavuga ngo nenda gupfa, ngo napfuye, ngo mbona bananduta ari bo bashobora kuzapfa mbere yanjye. Rero ahantu ageze, imyaka afite, politike ya Rusesabagina rwose yo ngira ngo wenda ntabwo yakabaye yanduranye, nta mazuba abiri ifite. Ni nka ya yindi ya mugenzi we Rukokoma wagiye, nayo nta mazuba yari ifite, nyine abagira ngo ashuke abantu batanga amafaranga y'inkunga ubundi yirire, nta kindi. Nabonye n'abamwamagana bavuga ngo arashaka kumarisha abana babo. Niko rwose, nibyo ni ukuri. Reka dusoreze ahangaha, nkushimire ko twakoze amakuru tugahuza ibitekerezo neza. Nshimira abadukurikiye, tubibutsa ko yari amakuru yo ku itariki ya 23 z'ukwa 9 2024. Mbashimira cyane kandi mbasezera umugoroba mwiza n'ibihe byiza. Nakagaruka. Yego Bwana Sentama, nawe wabasezera. Barare neza bari badukurikiye, turabakunda kandi ntibibagirwe gukora subscribe abatarayikora, n'abayikoze baduha ibitekerezo byabo babicishije ahanditse comments, bandika ibitekerezo byabo babiduhe kuko birushaho kudufasha gukora neza. Murakoze cyane, umugoroba mwiza.